ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد الزوجة الوالد أحمد عبد الله إخوانه ثم إلى رحماتنا وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عن أبي هريرة Wa an Abi Hurairah talan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man gadhafa mamlukahu yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa ayyakuna kama qala Man sing sapane wong qadzafa kang lamun nuduh zina qadzafa kang lamun nuduh zina sapa si man nuduh zina mamlukahu ing budak kang den miliki man mamlukahu ing budak kang den miliki man Yugamu mongko den tindakaken Yugamu mongko den tindakaken den tindakno alaihi ing atase man ghadaf apa sing yuqamu apa sing den tindakno al haddu had kapan yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat illa ayakuna angin yen to ana sapa si mamluk ana iku kama qala kaya barang qala kang ngucap sapa si man kama qala illa ayakuna angin yen to ana sapa si mamluk ana iku kama qala kaya barang kang ngucap sapa si man qadzaf muttafaqun alaih utawi iku muttafaq alaih. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adabu man ghadhafa mamlukahu yugamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Serana orang menuduh budak sekaandi gelak budak tibi mamlukahu budak tibi etuduh zina menuduh zina ini tanpa mendatangkan saksi dan bukti annahu maka yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah maka orang nikah iya had pagi ini dina kiamat yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah maka orang nikah yakni sayyid jeregana nikah senuduh dek budan berbuat zina padahal tak disaksi ben tak dibukti maka sayyid otabah jeregen senuduh budak kelak berbuat zina maka tak keneng had ning dunya beli keneng had pagi ning dina kiamat. Nah nikah hadis muttafaq alaih. Hadis nikah adalah dalil ala annahu pertama
dalil ala annahu la yuhaddul malik fid dunya idza ghadhafa mamlukahu wa in kana dakhilan tahta umumi ayah tahta umumi ayatil ghadhaf. Hadis nikah menunjukkan bahwa dalil saungkuna si sayyid, sesungguhnya orang yang mempunyai budak kemudian menuduh budak tadi itu berbuat zina dengan tanpa ada saksi dan bukti, maka kelak akan dihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul qiyamah. La yuhaddul malik fid dunya, tidak dikenakan had di atas dunia, berarti tak berlaku. Mon beda orang ngaranin napanya mana zina de budak tibi ni tak berlaku, hukum had de kecerakan, tetapi ngaranin zina de ke budak, berarti hukum had tak berlaku. Ning dunya tetap berlaku bagi ning dina kiamat. Nah, apakah semua budak? Apakah harus budak tibi berarti mon budak oleh orang lain berarti kena ya had? Lah, semua budak, semua budak aneka mon beda orang ngaranin, mon beda orang ngaranin, amma idza ghadafal abdu ghairu amma idza ghadafal abda ghairu malikihi fa innahu aidan ajma'al ulama anna ala annahu la yuhaddu qadhifuhu. Adapun orang yang menuduh kepada budak yang tidak dimilikinya, yakni budak orang lain dituduh berbuat zina, mengkelakan mamlukahu, yakni budak tibi, budak yang dimiliki. Wanita budak orang lain itu zina, dari memon budak orang lain tetap ala annahu la yuhaddu qadhifuhu, orang si menuduh zina de ke budak orang lain tetap tak hukuman had, tetapi ya had bagi ning dina kiamat. Nah, karena budak nikah tak pada bi orang yang merdeka, secara napa, secara pandangan agama, yakni budak nikah tak pada bi orang yang merdeka. Lain bidah, lain halnya mun sambian nuduh orang nikah zina tanpa bersaksi ben bukti, maka beda hukum ning Islam nikah nyamana haddul qadhaf, yakni hatta orang menuduh qadhaf, yakni belum polo kalih cedetan. Nah, nikah napa dalil saya bisa puntut hukum bahwa dari hadis nikah orang saya berbuat qadhaf ke budak atau budak orang lain, budak aben tibi atau budak orang lain, maka la yuhaddu fid dunya, tapi bal yuhaddu fil akhirah yaumil qiyamah, tetapi orang kelak bakal lihat pagi ning dina kiamat. Dari hadis ini kedua, tada situng perbuatan setada balasan. Ini kan menunjukkan bahwa setiap pekerjaan pasti ada balasan. Tetapi walaupun si sayyid kelak menuduh tada had ning dunya, berarti kuaku ning akhirat tetap beda. Adapun orang yang menuduh qadhaf, menuduh orang lain, orang yang merdeka, menuduh orang berbuat zina tanpa beda saksi ben bukti, maka orang ning dunya iya had, ning akhirat beda boleh hukumna. Karena hukuman ning dunya niku untuk memperingan yakni hukum ning akhirat. Orang ngecok ketok tananga, orang zina, ranjam, marsine ke tagrib buang selama setahun, sekira ada orang ning tempat pembuangan kele, marsine ke orang haddul qadhaf, orang berzina pun beda, menuduh zina pun beda had. Lah nika untuk meringankan seksa kuku ning akhirat. Ning akhirat tetap beda balasan boleh. Karena intinya benar tempat balasan hanya ketetapan hukum dari Gusti Allah. Adapun kuku ning akhirat beda boleh nika. Nah, orang setek yahat ning dunya, saya tak ketetapan hukum Islam ning dunya, ya berarti semakin berat kuaku ning akhirat. Saya ngeco, tak ketok tanang, saya zina, sobung hukuman, saya berat, tak ranjam, masalah. Maksudnya menuduh zina, gempang makin nuduh zina nika. Dibudin engkau tak tahu, can kok ngakuano, can engkau. Karena pun ada napa hukuman saya menjerat
pelaku orang se qadhif, yakni orang se menuduh zina, sehingga kadang-kadang orang bisa apesa pegatan gara-gara tuduhan-tuduhan se tak ada dasar. Iya cananu kakek caan bondo jari badi lei iya mau ninja berarti ini kak tak oleh orang ini kak. Jadi dari hadis ini kak berarti tetap beda-beda seneng akhirat ini kak pasti beda. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan di atas dunia ini kak, secuil dan sekecil apapun pasti beda apa belesa. Neng dunya ada hukuman kang kui budak ni kesobun hukuman neng dunya, neng akhirat tetap beda. Neng dunya menuduh budak ni berbuat zina ada hukuman neng dunya. Hukum menuduh bagi si sayyid untuk menuduh budak berbuat zina tanpa ada bukti, tak neng haddul qadhaf. Tetapi neng akhirat tetap beda sunnah. Neng akhirat tetap beda sunnah. Jadi sampai dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan dahsyatah orang nikah mentai pertanggungan jawab atas amal-amal perbuatan yang atas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Gusti Allah taala dawu inna anzarnakum, inna sesungguhnya kami kata Allah telah memperingatkan kepadamu hai orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni kayak paengat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siksa yang sangat dekat, adzaban qaribah. Ayat nganggo lafaz adzaban qaribah. Azab sesemak. Azab yang sangat dekat, garib. Kulo sampeyan ke akhirat semak. Ke surga semak, ke neraka juga semak. Gusti Allah ada bu adzaban qaribah, azab yang sangat dekat. Azab sesemak. Apa azab sesemak jadi? Siksa yang sangat dekat. Bani adzaban alima banyak dengan Al-Quran. Walahum adzabun alim, adzaban alima, siksa yang pedih. Tapi ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala ngaku lafaz qaribah. Nutuaki pasti terjadi nih kan. Wa kullu atin an garib kullu lahu minhu nasib man kana danin au nasib fahuwa musibah amma. Sesuatu yang pasti datang berarti dekat. Sesuatu saya pasti datang berarti semak. Dengerin aja aku. Setiap sesuatu saya pasti datang berarti semak. Apakah beda lebih semak tenimbang saya lebih pasti tenimbang akhirat? Ada. Sampean nyalon mun tetih, sampean alakoh mun hasil, sampean nabi nih mun cuduh kapimon. Tapi akhirat ada mon beda akhirat ada, mereka pasti terjadi akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngakui lafaz adzaban qaribah, karena sesuatu saya pasti terjadi, sesuatu saya pasti menimpa terjadi kekulmanci dengan qarib. Wa kullu atin an qarib kullun lahu minhu nasib. Kita semua akan merasakan apa aja? Mate. Proses untuk menuju ke alam akhirat. Untuk diminta pertanggungan jawab atas apa yang pernah perbuat yang atas dunia. Qarib semak. Dina apa nih kak? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yaitu di hari itu, pada hari itu manusia diperlihatkan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Benar berarti sokon enten. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Di hari itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ma qaddamat yadahu, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Bukan berarti kedua mata tidak dipertanyakan.
tidak diperlihatkan. Bukan berarti kedua telinga, kedua kaki, kedua mata tidak diperlihatkan, karena kebanyakan amal manusia ini dari tangan. Kebanyakan amal manusia dari tanah. Orang ngalakunya punya dari tanah. Orang napok, orang nempeleng, orang nyotos, orang ngatokar, orang ngecok, orang ngerampok, orang matain dari tanah. Matain bisa kok tak ada. Malah mau nebede rang-rang. Mereka Gusti Allah Subhanahu wa taala tanang saya yang kui napa saya jelasaki yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari itu manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Mata tetap beda amal lah, beda hisapan. Kopeng tetap beda amal lah, beda hisapan. Soko tetap beda amal, beda hisapan. King paling banyak kuaku napa perbuatan tanang. Saat ini ke derma orang-orang kafir saya tak iman dekat Allah Subhanahu wa taala, tak iman dekat bedana akhirat, tak iman dekat bedana siksa. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang-orang kafir, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu menjadi tanah sehingga tak hisab di Gusti Allah. Orang-orang kafir ngocak ya laitani kuntu turaba, minta ingat jadi abu, tak minta jadi tolang. Ya laitani kuntu idhama. Seandainya engkau bilang jadi tolang, enten walaupun tolang hayawan pun walaupun tak hisab di Gusti Allah cuma pejaga aku. Montana tak ada. Hatta hayawan tak hisab di Gusti Allah, saya hisab ni ke manusia. Cuma menunjukkan keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hayawan ni ke kuaku pejaga di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajam senempung ajam esoro nempung di Gusti Allah sekala nika. Saksi akibat orang-orang saat nika. Sedurung Gusti Allah menghisap manusia nutuaki sifat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Umar, bila berada yaumul qiyamah waku tina kiamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mepolong pan-berempan hayawan ad-dawab wal bahaim wal wuhush, hewan-hewan se berdaya atas bumi nikah. Thumma yaj'alul qisas bainal bahaim hatta yaktasal lisyatil jamma minasyatil gurana. Sampai di Gusti Allah oh hewan se tak tanduan meturun apa tanduk nggih. Embi se tak bertanduk, sape se tak bertanduk, esoro nyuruduk bila ning tunya pola nomor esruduk. Hewan se tak bertanduk ni bi Gusti Allah beri tanduk. Dadi embi se moro seruduk padahal aban tanduk untuk nyuruduk. Kuaku bi Gusti Allah Subhanahu wa taala embi saya seruduk nek suruh nyeruduk. Sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Ajem suruh nyampar. Mare seneka embi suruh nyeruduk, sape suruh nyeruduk. Saya rasa seruduk. Sape bilang seneng tunya tak bisa nyeruduk. Bi Gusti Allah ning akhirat kuaku beri tanduk supaya bisa nyeruduk. Mare seneka mari kisos ngak nika bi Gusti Allah Subhanahu wa taala benih hisab benih menunjukkan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baru Gusti Allah taala debu deka hayawan-hayawan kala esoro titi abu. Maka orang kafir berharap saat menikah ya laitani kuntu turaba. Maka orang-orang kafir saat nikah berharap ngarep terus titi abu. Cuk saking engkau titi abu bilan engkau tak hisap kadariyah. Mereka tak minta daging karena walaupun daging kita tetap tetap baca ke Gusti Allah. Bukti nak ajam suruh nyampar, 9 saya nyampar, embi saya nyeruduk, saya tak nyeruduk, sampai suruh nyeruduk, saya seruduk bilang. Berarti tolak tetap pada pertanggungan jawab mereka orang kafir. Ya laitani kuntu turaba, minta teti napa? Tanah atau abu. Jadi kulit sampean cek nuntut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tak kelar, Pak. Engkau nuntut sifat adil Gusti Allah taala, cek kulit sampean tak berbuat adil kok.
Tak adil golek sampean nika. Dak abak tibir tak berbuat adil bisa. Mesti orang beribadah tapi kebe maksiat. Nuntut adil pangeran. Sampai nuntut pengadilan yang dunia bila tak mampu. Apa boleh nuntut pengadilan Allah Subhanahu wa taala si Maha Adil. Allah taala Maha Adil. Kamu sifat adil Gusti Allah. Ada kulit sampean menuntut sifat adil Gusti Allah, tapi menuntut dekat Gusti Allah amintah apa sifat kasih sayang kebelesna Gusti Allah, minta sifat rahmat daripada Gusti Allah, tak kasih beri kebelesan, tapi menuntut keadilan tak bakal mampu kula panjenengan. Justru Allah Subhanahu wa taala nuntut balik ke kula panjenengan karena kula panjenengan tak berbuat adil dekat selama di atas dunia. Nah, dari hadits ini kak berarti setiap perbuatan aneka pasti beda pertanggungan jawaban sampai embi se tak tanduan beri tanduk bi Gusti Allah untuk mengkisos, maka setelah nikah Allah Subhanahu wa taala abri tanduk dek sapeh sebilan ning atas dunia tandik tanduk untuk nyuruduk jadi korban surudukan diri sampai selain, maka bi Gusti Allah Subhanahu wa taala suruh nyuruduk beri tanduk supaya bisa nyuruduk. Baru setelah kemudian semarena embi pertontonaki ada orang banyak gelek sampai suruh nyuruduk ajam suruh nyampar qilalaha, maka Allah Subhanahu wa taala debu dekat hayawan-hayawan gelek kuni turaba tetiaban kapi wahai hayawan teti abu. Si orang kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah, termuka perbuatan amal nika selalu jaga tining Allah Subhanahu wa taala. Sing kekuaku ning akhirat nika tak nyak banyak pertanggungan jawab. Kami peker, mon berbuat tak apa be peker. Kok mau berbuat diri apa kuaku se pertanggungan kena jawab ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh aceling ruah ngiding akhiri ya dem desa dena dan ini perlu peker. Malai kula panjenengan nika selamat ning dunya selamat ning akhirat. Mereka al Habib Abdullah Al-Haddad adabu fakir qabla an taqul wa dabbir qabla an taf'al. Fakir kerpekir qabla an taqul, sebelum kuli sampe nika ngocak nika karena ocakane aku beda hisapan dari Gusti Allah. Kerpekir kok mau ngocak diri apa nilai ya? Bernilai ganjaran apa njo? Janji dik oleh dosa, oleh maksiat asan tak ngocak kok tak ngocak wis. Wa dabbir qabla an taf'al, engen-ngangen sebelum sampean bertindak. Engkau mun Allah kode ya apa bisa aku dipertanggungkan jawab ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena tang tengkaan dek aku juga berhisap pernah tang ocaan tang tengkaan ben apapun sudah aja saya lakonin bi menosah bakal lesoan pertanggungan jawab lah orang saya ngak nikah benyan selamat tah wis tak cak ngocak kok lah tempeng ngocak aku ya hisap wis tak kak tengkak kok lah tempeng ku atengkak ya aku berpertanggungan jawab. Nah, semakin banyak orang banyak gulih semakin orang gelok banyak kelakuan saya tak bisa dipertanggungkan jawab. Terus sampai ditanya lagi umur kakek sampai itu main sekaket tok terus aja jawab apa? Umur kakek sampai itu kakek main domino tok terus aja jawab apa kira-kira? Dari umurah fima afnahu pada mau umur kakek dari masa muda fima ablahu dari masa muda sampai bantua kebenampaan mulai ki ngode bilan wanita kapi pasti pada pertanggungan jawab. Nah untuk mengurangi pertanyaan demi pertanyaan napa surah mon bupati bengetek kok ben karo saatanya dia cuma pada menosana SPBJ surat pertanggungan jawab apa bener SPBJ dah surat pertanggungan jawab. Are soalnya pertama selama 5 tahun kakek menjabat dia demaan PC. Buru demaan. Oh pendidikan, dinas ruah, dinas riah. Urus pertanggungan jawab. Berapa miliar saya keluar? Oleh dari dimah, pada emah. Mau nonton KPK. Mau nonton sabak neng mahkamah
Agung keng setia kebakaran kantor. Setia ada lah kasus orang lah kebakaran. Paham sampean nggih? Lah kebakaran ada. Sorat-sorat aja tak ada. Ajib. Mungkin tandi alat, mungkin gedung semewah nggak nikah tandi peringatan sedini mungkin bahwa terjadi kebakaran kan beda alarm kebakaran hari mungkin tandi alat kata dia jadi larangan bangun timpung alat pikir orang Indonesia ada butuh kabeh deh ya enggak beda sepenter kore termasuk wallahu alam kejadian neka pacet direkayasa napanten tapi sejelas apakah mungkin gedung sebesar nggak nikah bisa terbakar tanpa beda peringatan dini hotel beda kok alarm beda peringatan supaya lebih waspada berkas-berkas elang kapi wah kasus-kasus ambuis apa nak uji setia kaki selamat kaki ciong siti ciong keng kuaku wallahi ning akhirat kaki ciong sengecok pesene negara maling-maling negara kaki nak kuaku nak berat kaki ciong tak cong kacong biko beli kaki berat tanggung jawab kuaku ning akhirat saumpaan sebutir saya masuk berpertanggungan jawab kok sekali mas saya caki berde pertanggungan jawab ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid tak ngocak menosane kesengocak sekecapan kecuali catat raqib atid cak terpenteran masa pangeran gua nang akhirat mumpung durung kulit sampean wis ambuin lah cak tambahin lah malah tak tambah berat guaku pertanggungan jawab nih kah senyabeen riai catet nyabe di magake sakete depan akete di magake ya bakhtukum wa ya bakhtana wa ya bakhtukum beruntunglah kita beruntunglah kalian bisa tengkak ke tempat majelis ilmu bisa nyabe ning tempat ilmu bisa ketep ning tempat ilmu bisa tojuk waku berarti tanah saya ketenggek sampean ke baki nyakseen ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala tanah saya ke bait lebet sampean ku nyakseen bahwa sampean entar ke majelis-majelis yang bagus aman berarti aku bisa bertanggung jawab kun panjenengan tanggal sebriyah areriyah jam sebriyah dema kaki mak ke timur ya anu dak norjo apa kan norjo anu dak lakonan mamo dak lakon ke kita nang bungkuna gengkuan mamo mak geng terus dia tak bampur ya semakin banyak amal saya napa tak berguna mereka nak cek uang buang betul kalau panjenengan ampun terbuang sia-sia maka cek sampai uang buang boleh guna aki kesempatan sebeda nikah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari hadis nikah pertama hukum napa si sayyid tak ada hukum jeratan hukum had ning dunia tetapi hukum had ning akhirat. Kedua dari hadis nikah tak situng perbuatan apapun dengan atas dunia kecuali pagi bertanggung jawab yang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muter-muga pada selamat. Muter-muga dadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah kita perbuat. Amin Allahumma amin. Babu hadis sarqah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada wa ghafala an dzikrika filun Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Madin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil filun Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما. نخضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا. بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا في رضاك ولا تولينا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. فاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا. حلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها. خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالي عكاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وخي عاقل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم وفرهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب شرف البلاد الحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن زين الهبشي وأصولهم وفرهم قطب البار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر الحفيد المقدم ثاني عبد الرحمن سقا والآل مرمهضار وإخوانه. ثم إلى روح الحبيب عبد القادر محمد جدة والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس الملكي والحبيب إبراهيم بن سميد وأصولهم وفرهم. ثم إلى روح الحبيب علي كويتان. ثم إلى الحبيب أبو بكر قرشي وحبيب حسين قرشي وحبيب هاشم قرشي والحبيب عبد الله الحداد بني والحبيب. ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب عبد القادر بن شيخ والحبيب علي بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر شاطر والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم شاطري والحبيب محمد بن شبكر بن سالم. ثم إلى الحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر. ثم إلى الحبيب صالح مساحمد تنقل الحبيب هادي بن محسن الحبيب براني والحبيب جعفر بن علي بهر والحبيب حسن بن أحمد بهر وأصولهم وفرهم. ثم إلى روحك هجي جاسم بن رسال وزوجتك هجي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما. ثم إلى روح المرحوم كي معروف عارفه وأصولهم وفرهم. ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجتي الجاد وزوجتي الولد منير علي وزوجتي الوليد أحمد خالد عبد الله وإخوانه. ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم الجنة
ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، وأن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا علم التأويل، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة. أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا، وعلى من أسلافنا الصالح مثل هالجلسة نوينا، وعلى ما طلبوا طلبنا، وعلى ما قصد قصدنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين.